Hermanoykuna, hermanaykuna, allin hamunkuycachun kay videoman. Jawarizunchis, imanatachus kunan punchikuna engañashanku. 30 años me Jesucristo aytanchis hinan bautizakunanchis nespa. Jawarizunchis, a ver. Kaynata waykuna panaykuna bautizanku. Jawariyaispasha. Chiste hinaraja. Bibliapi mana chinata tarinchischu. Icha ninchu. Ajnatapuni bautizakuychis nuqa hina nespa. Maypita señor nins nin, a ver. Jawarak hinata. Chintachu bautizakuran Jesucristo aytanchispas. Imatinach pampaman, no? Que cachuya unuran kashams wakinkuna bautzakunkups chak ujunkunapi qhilli unukunapi waykuna panaykuna iminatan kuna chinata engañachikushanku hermanuskuna chita nuqanchis cuentata qukunanchis way kunapuykuna nishta engañapushanku punchaypis uq hermanukuna willariwanku nuqaman hermano buq mamitachatan bautizarapunku hinaspan wañurakapan kunan nispa mana abuelachakunaqa tercera edad wayqipanay bañakunanpaq hinañachu o sea chayqa bañakuya huk nipiq mana bautizmuchkay kashan ashwanpas claro bañarunkuta khutuwan mayuman winarunku mamtachaqa manataq bañakunchu hayk'aqpas entonces mana cuerpon aguantapunchu wayqipanay riki kayri bautizakuch imachu kams a ver gansun kiq bautizakullaq sun kiq chiste kam garan pero bautismo nishantaq maqanaku hinallañam wakinkunaqa bueno, no sé. Chaykunata qawarispanchis nuqanchis Diospaq siminwanpas wayqipanay yacharinanchis paykuna ninku riki aqnata bautizakunanchismi 30 años niwanchis. Imarayku, porque Jesucristo aytanchismi 30 años bautizaku. Jesucristo ejemplontan siginanchis. Juan 13 capítulo 15. Nuqahina qankuna ruwaychis nespa. Nuqahina kikillanta ruwaychis ejemplotan quykichis nuqa nespa nishan. Pero wayqipanay versículo 5 maniki nuqanchis kutirusun manchaqa mana wayqipanay rimashan bautismo mantachu rimashan servicio manta servicio runa kaymanta. Chay sitawanmi wakinkunaqa niwanchis ari Jesucristo aytanchis hina punin nuqanchisqa bautizakunanchis mayupi punin 30 años nespa. Pero wayqipanay nuqanchis yachananchispaq sitasunchis imapaqsi Jesucristo aytanchisqa bautizakuran. Mana riki kay Jesucristo aytanchisqa bautizakusanqa riki nuqanchispaq bautismunchischu kashan. Ashwanpas manan niwankismo nespa chinata punem Jesús taytanchisqa bautizakuran aqnata punen nuqaqa bautizakunay mayupi punin mayor de edad punin manan uñachaqa intendinchu manan wawachaqa intendinchu manan umachanpi hapinraqchu evangeliota niwankiman wayqipanay pero yachananchis imapaqsi Jesucristo aytanchis bautizakuran chayta chitan tarisunchis Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29 a 31 ahí viene el cordero el cordero de Dios unuwan bautizasqaypas nuqa hamusqaypas paypaqmi karan para que se diera a conocer a Israel. Imapaqmi bautizakus Jesucristo aytanchis para que se diera a conocer a Israel. Chaymi Israel runakuna payta riqsinankupaq unuwan bautizashani nispanishan. Bautizashani unuwan nuqa bautizashani. Imapaq Israel runakuna payta riqsinankupaq. Pay riqsikunanpaq. Chitan castellano rimaypaq nikun teofanía o sino manifestación de la Santísima Trinidad ni mancha kajlataq chipaqpas bautizaykullaranta manifestación de la Santísima Trinidad imarayku porque Jesucristo aytanchis bautizarukuranchikqa iman pasaron habría Mateo 3 capítulos 16 versículo 17 chifnishan una vez bautizado Jesús salió del agua en ese momento se abrieron los cielos. Si lo kicharikos karan bautizakus manta Jesucristo aytanchis uno bautizakus manta lluqsiramaranchikqa cielo kicharikos karan y vio al Espíritu de Dios Diospaq espiritunta rikurusqa que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Paloma formachapi orayamusqa karan Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo, el amado, este es mi elegido, nespa. Huk voz nemusqa karan, este es mi hijo, nespa. Kay mi wawa churi, nespa. Entonces wayqipanay chipi rikushanchis yaya hanaq pachamanta nimushan kay mi wawa churi nespa. Yaya, chayta nisriki yaya, Dios churi maypi kashan unupi payqa bautizakusharan Juanwan churi, Dios Espíritu riki Dios Espíritu taq riki urayamusqa karan paloma formachapi chaypi rikuchiwashanchis Santísima Trinidadta Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo riki anchita rikuchiwashanchis riqsichiwashanchis chaymi sutin manifestación de la Santísima Trinidad otaq nikuman teofanía nespa castellano rimaypi. Entonces, chaypaq ya bautizakuran, mana nuqanchispaq ejempluta qwananchispaqchu. Wakinkunaqa chayta nispanqa kunanqa bautizaykushanku ejemplutan taytanchisqa qwashanchis, aqnatapunin bautizakunanchis, ari mayupi punin bosyamunay nuqaqa, aqnatapunin quchapi nuqaqa bautizakamunay nispa. Jesucristo taytanchis hina, nuqaqa Jesucristo discipulunmi kani, cristiano nuqaqa kani nisparaqtaqa. Pero wayqipanay mana yachashanchischu imapaqsi taytanchis bautizakusqanchayta. Wayqipanay, qawari Juan Bautista pone explican kayta.
imaraykuchus diferencia kashan paypaq bautizakusqanwan y nuqanchis bautismunchiswan anchita kunayachishunchis paypaq bautizakusqan qhawaria Jesucristo Dios bautizakusqanqa mana nuqanchispaqchu karan ashwanpas ña yacharunchis imapaqcha kasqa Israel llaqtaman riqsichikunanpaq y hinallataq Santísima Trinidad Rique Dios Yaya, Dios Llore, Dios Espíritu payta riqsichiwananchispaq rikuchiwananchispaq chimantapas mana chillapasaqchu qhawaria cielotaq kicharikushan bautizakushaqtin entonces imatataq nishan huqniypiri nuqanchis bautizakuqtinchisqa cielo ya kicharikun chaymi ninchis bautismoqa primer sacramento nispa primer challampi sacramento imarayku porque hanaq pacha kicharikun nuqanchispaq chaymantachaqa hamun Rique bautismomanta hamun primera comunión, confirmación, confesión, matrimonio, unción de los enfermos, orden sacerdotal, y mi mana sacramento kuna, y mi mana nescaneta, ancona richana xpaja, canches rique 7 sacramentos, mana y mi mana sacramento kuna, así que acá los 7 sacramentos. Número 7 significa alguien completo kaita, completo, ni nanta ni 7 número canches, ¿no? Significa que hay nesumampas completo. Perfecto, siempre, anchita, o sea, juntasca, anchita de chita, número 7, 7 sacramentos. Entonces, chita, voy a Juan Bautista pone explicaciones que hay diferencia bautismo manta, ya, diferencia. Jesucristo también es bautizakusqanqa kaylaru kanqa, ya. Entonces, no canches para bautizakuñita, cristiano católico na bautizakuñinqa imina ya. O sea, Jesucristo discípulo kuna, cristiano kunaqa iminata ya bautizakunanku. Ima picha bautizakunanku anchita yachunchis a ver chiqay punichus nuqanchis chinkaynanchis kaman mayo ukuman claro mayuman quchaman siempre nuqanchis chinkaynanchis anchichus kanan ichari iminacha utaqchus maymanchus chinkay sonpas ojo hermanitos ñawikista kicharichis hinaspa ninrikista kicharichis y Biblia kichistapas kicharillaychista kunan qhawasonchis Marcos capítulo 1 versículo 8. Ojo hermanos, no se dejen engañar con los hermanos protestantes. Ama engañachikuychischu, kankuna engañachikushankichis, mana yacharispankichis, mana pipas yacharichiktusunkis, kankunaka engañasqalla kashankichis. Ari católica iglesia mantapas mana pascha yacharichuanchischu, pero kunan yachasunchis. Amaña engañachikuñachu, kunan tiempokunaka rikusqanchis hina waqaykuna bautizachikushanchispas ishki 15 kutitaraq. Huk iglesia marirunchis, qhawriya, kay iglesia católicapi, iglesia cristiana católicapi nuqanchis bautizarunchis, wawallata. Ay, mana rikuranichu, mana yacharanichu bautizawasqankuta, nuqaqa bautizarqamus huk hawallapi, huk iglesiapi nispa, contentoraq nuqanchis. Pero Biblia imanishantaq, Efesios capítulo 4 versículo 4 imata nishan, manan kanchu ishki 15 bautismo, Dioswanmi puqllasunman, huqllan bautismoqa, huk Diosllan, huk inillan, huk bautismullan wayqiypanay. Ama llullakuqkunata kasuychu wayqiy nisunkikun ari hermanito hamuy iglesiaykuman bautizacapuy amaña idolokunata yupaychayñachu amaña machayñachu ajnata nisunkiku munaychataraq riki suenan pero wayqiypanay q'utuchikushankin engañachikushankin hermanito ama engañachikuñachu qhawarisunchis Marcos capítulo 1 versículo 8 no qan bautizaraykichis unullawan nispanishan unuwan noqa bautizaraykichis pitaq rimashan Juan el Bautista. Jesucristo entonces bautiza. Pone primero, yo les he bautizado con agua. En español. Primera parte, chicas, no can bautizaraykichis unuwan. No caca bautizaraykichis unulawami. Conste, conste, ni shamana hagnas. Juan Bautista de Machawan, jauría. Unulawan. Entonces, hermano, kuna imawan bautizakon. Unulawan. Rick, maipita, kochapi. Juan Bautista, kochapi. Pero waikipanay, pirpak discipulon kankanki. No katapusay ko ay panay. Kan discipulun chukanki Juan Bautista mantacho. Y chare Cristo mantacho. A ver, ¿de quién seremos seguidores? ¿De Cristo o de Juan Bautista? Pongan la mano en el pecho. Churakuiches makichista sonkoikis pataman. Con shinshakichis peniches. Pekpak mi discipulun gashanki. Kay pastor kunate kasuspaki. Kay pastor kuna mayuman chalpuyasunki. An sigishanki Juan Tacho y chare sigishanki Cristo Tacho. Jabarizonches. Yo los he bautizado con agua. No caca bautizaregiches unuyawami. Pero él, Dios paximimpia, mano paximichu kashan. Chita no hayas, kampa simbi kampa interpretas kagin llega, kam ni pinsangi chinata. No kaiko hok ni reichata pinsaigo. A ver, vamos a ver. Rico sonches va rico na panaigona, nishami. Pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Paika bautizasunkiches Espíritu Santuan.
¡Qué maravilloso! Eso no lo esperaban nadie. Manan pipas suyakuranchu keita, nishami, pitak pairi. Pero él, nishanik, pitak pairi, él, Jesucristo. Jesucristo taitanchesca, nishami Juan Bautista Javari, Juan Bautista nishan Javari. Paimi ichaka, Jesucristo ichaka. Bautización quiches, Espíritu Santuan en español. Espíritu Santuan. Guay panay, ¿entienden cheita? Y mamandan bautismo hamon en quispascha. Bautismo ka hamon que griego y maimanta. Que hay en la Biblia escribe que moran hebreo, griego y arameo. Los cheiri maikunamantan hamushan que remay kawari panay bautismo. Y matan significasca sumergir. Nosotros sumergir. Y matan si sumergir. Chalpuy. Winay ukhuman sa chalpun spone, ¿no? O sea, anjimji bautizar, bauticen del griego remaimanta hamushan. Juan nishan no kan bautizaikichis unuan nespa. No kan hoknipak nishan no kan unullaman chinkeichikichis nespa. No kan unullaman chalpuikichis nespa. Pero segunda parte, pero paiqa Jesús ka ashwampas chinkeichisunkichis, chalpusunkichis, él los bautizará en el Espíritu Santo. Chalpusqa kasunchis Espíritu Santuman. Entonces, wayqaypanay, huchanchistapas pampachan. Nueva persona mampas tukuchiwanchis. Mozo juruna mampas tukuchiwanchis. Huchanchistapas pampachawanchis. Dios pajo mampas tukuchiwanchis. Iglesia parting mampas tukuchiwanchis. Pitaq, Espíritu Santo. Manan unuchu. Manan unuman chinkayuchu. Importante. Manan unuman chinkaysa seqa. Mana alinchu kanman. No kaqa Cristo hinan bautizakunay. Nispa maitan no canchas rimanchis wayqikuna panaykuna chita. Pero mana chi alinchu kashan. Mana no canchas más importante unuchu wayqipanay. Porque manan no cansaqa Dios pa huamanqa tukuchiwasun unuchu. Mana tahme unuchu pampachawasunchis huchanstapas. Mana tahme huchanstapas maqchiwasunchis unuchu. Ashwampas Espíritu Santo actuachan chaypin. Espíritu Santo bautizasunki. Porque mana no canchas ñawinchisqa kay bala ñawinchisqa wayqipanay rikunchu unuta chirato. Sacerdoteqa padreqa unuchata hichan. Umanman wawaq umanman. Anguna ni shawangichna. Entonces imanaqtinta unuwanri padriri hichayun mangri en España shawangichman. ¿Sí o no? No hacen manada. No hacen ya. Y aliña chinas kaikis. Ya chanaikichya. Y ya chanancia ya panches. Y matas significan y matas simbolizan uno. Mana unullachu. Mana unullachu. Ashwampas significan ashkakuna. Puyupas, ninapas, unupas, guairapas, samaipas y matas significan. ¿Quieres saber? Ya chaita monanquichu ayqaypanay. Ya chasunchis. Chita chipa jawasunchis. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 39. 37 manda ayqaypanay jawairi Biblia ki kichari ayqaypanay. Y matas significan que uno. Anchiti chasunchis. Y maraicos padrinskuna, sacerdotenskuna, unuan hichayunku. Umanman, wawak umanman, nespaninku. Y mata ninku. Acharangi rikurangichu, uyarangichu ayqaypanay. Ninguniki no bautizay. Por ejemplo, sotinkaman Juan rik, uñayrqicha, uñawacha, Juancha rik, Juan, no sé, Juan cacho, ¿ya? Disculpa, que es Juan, hermano Icuna, ¿ya? Juan, no bautizaki, Dios Yaya, Dios Chorich, Dios Espíritu Santo, sotimpi, hinataj cacho, ¿no es? Dios pa sotimpi bautizashan, pero uno ta hichaspa. Pero chita no can tampoco es ichi balaña onjes mana hacer tu ricuncho, najanes jainapas. Entonces, chipia cacha detalle. Y matacha significa, y matacha simbolizan, y matacha ni nanta ni chay uno. No can uno ya ricunchos, pero mana ricunchicho y más actuación chita. William le hace que chisñach coms. Leison. Nishami cabría, el que tenga sed, que venga a mí y que beba. Pikunachus akis kakashenkichis, hamuchis, uhyaichis nespa. Ne wachanchis taitanchis. Pipes unukan hinara, cabaricia. A ver, si mandan versículo 38. El que cree en mí, pichos inin checa en español no cape, pichos inyuan no cape checa, lo dice la escritura. Biblia canim en español. De él saldrán ríos de agua viva. Jesucristo taitanchis mantas, yoxemonka causasha unoka en español. May pinchi yoxemoran, cruzpi, rike, chay soldado kuna rike, tasayuran kay pechón, pero rike, tasayuran, hinaspa uno yoxemoran, yawar yoxemoran, rike. Entonces, anchimanchi nishan, anchimanchi referikushan. Nispa, versículo 39, oyarizons, y mata significan uno. O sea, no, uno kakan mami mayo, cocha, yapan uno, o sea, y peca va a ir para ahí, ni se han dicho, juj gota chilecho, juj nachilecho.
Kaypiqa manan interesanchu. A ver, sichus bautizakuynin huk gota unuchawan, huk balde unuwan, huk unqupi, huk mayupi, unuqa unu. Wakinqa niwankumami, a ver, imanaqtintaq qankunari mana quchapi bautizakunkichis. Utaqmi wakinqa niwasunman, imanaqtintaq catolikunari kunari mayupiñataq bautizakushankunas. Normal, quchapipas, mayupipas bautizakusunman, pero mana yachanchischu uno significasqanta anchimi detalle kashan. Huk p'unchay catolikunata kuna rikuyinkiqa quchapi bautizakuqta, hasta internatkunapiraq kuna rikuyinki huk p'unqukunapi bautizakuqta católico runakunata rikullanki, pero unuta yachanayki imata significan, imata simbolizan anchita wayqi. Pero si ellos mana yachankichita llegan, kanqaninki pastorkunaq nisqallanta, ay 30 años me bautizakuni nuqaqa Jesucristo hina. Mana ña yacharamunchisnitaqa mana Jesucristo nachu nuqanchis bautizakunanchis. Ashwan sapaqmi Jesucristo bautizayninqa Santo Espirituwan bautizaynin. Kanqa pinsaychallawqa, unumanpuna chinkayna Jesucristo napuna chinkayna nas mana. Ashwanpas Espíritu Santo man chinkayna kasqa. Ña chiykamaqa yacharanchis kunanqa uno imatacha simbolizan, imatacha significan anchi kashan qhawari. De él saldrán ríos de agua viva, ríos de agua viva, kawsashaq mayo hina unuraqsi paymanta lluqsinqa nispanishan. Jesucristo tanismanta lluqsimunqa chay uno. Pero chay uno manta rimaspari imamanta referikusasqa qhawaricham. 39. Decía esto Jesús Taitanis rimashasqa, refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en él. Hukniypiqa nishan qhawarichis. Jesucristo tanisqa chay unumanta rimaspaqa piman se referikusqa Santo Espirituman. Chayta iglesia nin unuqa simbolizan Espíritu Santo tanispa. Espíritu Santo mami referikun. Porque nuqanchis chiwanya nuqanchis riqsikunchis. Manataq Santo Espirituqa nuqanchis rikuyta atisunmanchu aqnataqa riki. Entonces ñawinchiswan manataq rikuyta atisunmanchu chayqa. Chay nuqanchisqa unullataq rikuyta atinchayqa chiyachi simbolizashanchis nuqanchispuna simbolizashanchis unuta. Imaraykuchus unuqa kawsayta qun huk plantachamanpas nuqanchismanpas kanchis unullapuni kawsayta quwanchis kaqllataq limpiawanchis unuwan maqchikunchis. Imata significa entonces bautismo. Nuqanchista limpiawanchis Espíritu Santo. Maqchiwanchis huchanchismanta. Sumaqta wiñarichiwanchis. Frututa qunanchispaq. Kay cristiano hina allin kawsananchispaq. Diospaq wawan hina kananchispaq. Chayta Espíritu Santo quwanchis. Entonces wayqipa nay unuqa simbolizasqa Espíritu Santota. Entonces hukpiqa bautismo marinki chayqa unullataña rikushankichipas pitaq bautizashanri mana rikusqaykilli Espíritu Santo bautizashan wayqipanay. Kami ashka símbolos del Espíritu Santo. Mana chayllata pasaraqchu. Ashwanpas ninapas kaqllataq. Qhawricham ninata rikurusunchis kay Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 1. 3 anchipin riki kasisqaku apostolkuna huñuraysqaku naspa wayrajina riki nish relampago hinaraq kuyuriran riki pamparaq wayrajinaraq paykunaman ninakuna riki qallukuna paykunaman apostolkunaman juntaykuran wayqikuna panaykuna ruparuranaq umankutaraq. Entonces significallantaqmi ninapas Espíritu Santota. ¿Ya? Entonces chaykunata nuqanchis yachananchis. Ninapas significallantaq, phuyupas, parapas, wayrapas, samaypas. Y mi manakuna kashan símbolos del Espíritu Santo. Kay pantallaman churamsakichis, ¿ya? Kay pantallaman churamsakichis. Qankuna yacharnaykichispaq. Anchiyachi bautismo kashan, bautismo verdadero. Amaña inkañachikuyishñachu huk iglesiapi aqnata ishki kinsata bautizaykushaspa. Hinallataq nispakichis qankuna ninkichis ay 30 años mi kuraqmi bautizakuna nispa. Kuna yachamusqanchis hina mana Cristo taytanchis hina punichu bautizakunanchis. Mana newaranchichu Cristo taytanchis nuqa hina igual chayllitapuni bautizakunkis nispa. Manan. Nuqa ejemplota qushikis niranchu. Manan. Apostolkunapas mana niyki quchapichu imachu bautizakuranku. Maypin bautizakuranku. Kay Pentecostés anchipi riki wayqiykuna panaykuna Espíritu Santuwan bautizasqa paykunapas karanku. Wayqiypa nay niwashankimanpasha unuri nispa. Claro, unuqa kananpuni riki kashanpuni. Imata simbolizananpaq chay uno Espíritu Santota simbolizananpaq. Riki chaymi riki unuqa utilizakunpuni. Ashkapas pisipas huk gotachapas kachun utaq huk quchapas kachun. Con tal que uno kachun. Aunque sea mayupas kachun, pero con tal que uno kachun. Y matan significasqa Espíritu Santo mami chayqa referikusqa Espíritu Santo tan significasqa simbolizasqa wayqipanay. Entonces amaña engañachikusunchinachu kay mayukunapi, quchakunapi, piscinakunapi bautizakuspanchis. Kay pastorkunaqa mana yachispanku paykunaqa imallata chay yachinkupas. Chayllata paykunaqa Jesucristo taytanchis hina bautizakunanchis igualtan nispa. Pero paykunapaqa mana sacramentochu. Sacramento nuqanchikpaqa kay bautismuwanqa salvacionninchispaqmi kay bautismuqa kashan. Hukniypiqa bautismuqa salvashawanchis. Sichus mana bautizakusunchu chayqa manan wayqipanay hanaq pachaman haykusunchu.
Chita nishan Juan capítulo 3 versículo 5 hasta 6. En verdad te digo, el que no renace del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Chimi wawan tapas bautzachnans panay. Kankunak nashenkis ay kurajtaña. ¿Acaso vidancha segurucho? ¿Acaso chihuahua segurucho vidan? May pipas accidente pasaron ka imaps karon guanyurapon a ver mana bautzasqa guanyurapucho. Ay suyanan rajmin espanewankichis. Pay pueden decidir kunanas. Pero wayqay panay acaso imapapas no kans decidir chinchischo. Ima acaso que rimayninchis ta yachinan swaps decidir kuchua. Ima idiomas a ver yachayta monanka. Inglés tachos, castellantachos, quichuatachos yachayta monanka. Paya decidir kucho manan no kaqaytsaq ninkicho. Manan. ¿Acaso mijuchinaykipas? Kanka mijuchinki y mijuchinki. ¿Acaso ninkicho? A ver, Wiña España decide kucho mijuida atengachu manach mijuida monangachu manach. Achachina kipaps kahlata wayqipa nay. ¿Acaso achata ahlakucho achakuita monangachu manach? Kurajka España achakushachu ninkicho. Necesario chikunapas y necesario katenga no canchas achachinchis mijuchinchis y achinchis matapas. Pero wayqipa nay kipipas necesario nispa nishan Biblia jabría. Juan 3 capítulo 5 nispa jabrían. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sichus mana renacenca, sichus mana jujmanta nacenca, chay uno mantawan, espíritu mantawan llega, manan hanak pachaman haykun kachunespa. Y matak chi renacere, jujmanta nacere. Ari, ay cha cuerpo manta no cansas nacer muchas mamanches manta. Pero kunanka, cielo paja nacenanches, hanak pachama haykunan nacenanches, Espíritu Santo manta. China hanechere que espíritu man chalpus kananches nespa. Espíritu manta nace monanches, espiritual cananches pa Dios pa wawan cananches pa. Nacinanchos hujmanta. Los wajikuna panaykuna chillan karan kay video. Ama engaña chicos son chischo. Ama kodu chicos son chischo. Hokro nama sinchikunawan. Nukaka pastor mikani. Pita pastor ta churaran chironata. Sapa chillan churarukun. Nunca liaps chururuki mancha. ¿Acaso ima poder niempes, ima autoridad niempes cancho? Pita paita enviar amoran. Yanka puhlaku manan chiba otsmok balincho wajipanay. Usurpación hojpaj ruananta, sacerdote kunalla, apóstol kunalla, obispo kunalla, kitaka ruayda tingman. Y no se wajikuna panaykuna, sapajame chay bautismo de emergencia, ña katikista kunak ne machangoña, pero bautismo de emergencia en español ne machanguits. Pero wajik panay, nunca kare machane que iglesia perik autoridad ño runan sikuna kashane que sacerdote kuna apóstol kuna anchimanta ne machane. Bautismo de emergencia ka sapaj kashanta. Sidak hojpiña remamos onchis, mana mezclas un mancho kay kunata. Entonces, hena katen wajikuna panaykuna, hojpiña topasonchis, wajikuna panaykuna, hoj video piña, kawanaru kusonchis, Dios ninches, samin chawasunches, llapayanchista.